Pa ćete biti od onih koji sebi nepravdu učine. Braćo, čovjek ima u sebi pohote, prohtjeve. Ne može ih ničim ograničiti, ne može ih suzbiti, ne može ih usmjeriti i kanalisati, nego din islam. Vjeru. Allahovom objavom. Kur'anom i sunnetom. Ničim drugim ne može samog sebe ograničiti da se ne pokori svojoj duši. Jer najopasnije stvorenje na zemlji je čovjek, Benu Adem. Nema opasnijeg od njega. Životinje imaju jednu sezonu, tako, u kojoj mora udovoljiti sebi. I u toj sezoni on udovolji i nakon toga ne mira. Lav kada se najede, kada mu lavica ulovi, on dođe, pojede i tamo ode u hlad. Više sa njim može doći srna igrat se oko njega. Može mu doći spavati mu srna na leđima, njega ne zanima, to je njemu. On je završio svoje. Čovjeku nikako. Da ima 2 doline zlata, poželio bi šta? Ne može mu oči napolje do zemlje. To ti je Benu Adem. Šehvete i prohtjevi iz minute u minutu, samo dok ga ne uguše. I ne može to ničim, znači, uokviriti i dati tome oblik koji odgovara njemu kao čovjeku, osim sljedeći ono što je uzvišeni Allah objavio i čime je došao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato uzvišeni Allah to objavio nama i dao nam razum, jer to nama treba, a ne treba drugome nikom. Fetekuna minel zalimin, pa ćete biti od onih koji su sebi nepravdu učinili.